Le Mar Christian Leaders Forum General Headquarter Anthoka Thusuk Dungren Voisun Marum na tapota nam ramlen nam ta dinga tong trai na thuk pathin ko ma thu pa choina lom thuthil na le nam ina tu le poimo hai pathin ko ma kun na tong trai na nam hopin Mar Christian Leader Forum chana hoi hota chulen jam chan hi mul hoi haflong okom CH Khotlang Memorial Hall hi CH Khotlang Memorial Hall ana mipui tong trai dingan hung mek ani itaka hin mul hoi chaw ni lowin mul hoi ko than som pathum lai auma chung hai po le hun veng haflong bethel khu thang sain khu pathum tong trai na ilai hin Mar Christian Leader Forum haflong branch in arem road ani mipui an hong meka tu hin tong trai dingin haflong ko puya ding chon bazar ni ania boisun he poimo em ole mul hoi tinga tong trai na hun ser program eng suklang main Jinam Valley tinga Mar Christian Leader Forum program an lo mangtum dan haile tolpui le red zol ting hai khomen ursun takin phangdingin anin but saya chung hai chu call record hai theyang ang nei lo ngai sak tum masading ani dar so man thoka dar khat chen pi khana mo chun sun chol hun uma khanang tan nok char chara kan mangdan ding sang pui subject kha atam taluhang hil kha e mithim ngai tu na multi ti ni le khan mo ole e subject pani pe kha voi kha trong trai ding kan juk si ma chung jun kan juk mang tu ma e som dar khat ma khom nei zo thut lam hom se thei ni lo na na dar khat chen tin subject kha chu eng po hom ni sen la pathin zara ai damani chun boin dang om no chun zo phet chu kan tu mani mun khata program tumam kolai ko thanam kolai bi kinam program in sim tum na takha ELCI big in mo boraka ELCI big in kha ri rong kanang sima e khosunga mi po e mi po dang ferau ni lai juk num hle lai jing hom khan dang ram sin tho mi ei ni le khan e tiang ta khan ei kim the no ding hoi ba ka tu ta adin hun ta hin chumo chu le chun hai po begin thong ei ti tin nu pui ro li kan hangin feel khoma upa pathum vel kan uma chung chu kan hun mangdan tum chani tuta Mar Christian Leader Forum ain ramlham ta denga tong trai hotin mar khu mata phora mun than big than nelawen abu ma mun khada nei theini sin la tia lekhan han su kai ni khom zani masak khan kan hua zani masak kan hulen rulin GB in Joint Charges Committee kuda lekha hong pek songa chu emergency takan meeting kan zun ko ba emergency meeting kan zun ko ing thina mai mangdan ding ti kha kan zu hila chu ai nam thui tu chan dar so man thok dar khati ni sin la khom exciting panga music training program an mang lai jang ani bok chu exciting panga na pang khom pu conference ding in bu se na vel le rim kha chun lo sin tho ani bok sang rama omen le khan ahun bi kha chu an hung ru rang khan time kha da ka thum kham hang tu mai ta jing ting dar u san ven thon dar som chen program hangai ti khan program chung sun kan ri ronga chu kho sunga announcement me pui hit sangzar na kan ne ya WhatsApp group hai mangin sangzar na kan nei boka chuchun amun ding kha pi sai big in sin la tin pi sai big in arolin kho sang pum pui ai on ai re ngai kim thein on khomen ko ran ti da mi hai pe khomen hunai mang ding an ti in chung thu na kan si ma tong tai thui tu ding mi pathum kan ru la hun khat na pal simrum hun hina upa lal ram tlung hun thum na upa lal than sang nei ngai te chung chun program khat dir takan chung chu program kan mang dan sang pui en marlu sei Mar Leader Forum hai phusuk dung so yangin kei ni program kan mang dan ani Independent Church of India now pang Sunday School now pang Paul conference le antu
lein itakahin arhan takin mang na hunser kan nei theino a amiruk chu conference mi pui trong trai rul na hun khat mangin chung ang chen kan nei dingani ti chu report toitia ka hong pek ni sin la e program le an bichil lein chu taka chen rem hang road in chung ang chen kan hangela na ti chu ka hong report thei ni ro se a feel na le in thit na kha les authority a lu ta gaubura khan result his joint charge local church committee reng ani le khan an ni hai kha mo phurna apek doka so chun ni kha jan committee ne yana a hun hi a horin chomta e big in tina e pong na hun ta no lai khan e joint local church in hin program se wa iwa a headquarters san thoka lekha ai mu ang dungzui khan dar so ma thoka dar khat chan hi trong china PCI veng sak big ina arolin dei dinga ta cho chun trong trai thui tu ding kha in road ani boka chun hiwa lekha ai muang khan tholom choina bokata break huna thingpui don sangna bok dinga ri rong chu semana chun voisun hi ei ni ei ha flong bazar ni le an tu le hin ariam chang rak no angena uma nisela hom result khosung chu heng hin pungzar ania jingting dar so man thoka dar khatten chu dor hai khom khar wong ding trong trai hun sung po chu nunga bazar fe no man lo palan chun fengan ta ani no chun thilin mo to lo sin jingting dar ko le achan ve chen kha suk phalna hun hongani in khar khip top ti kha e ariam chang no na uma san chu boisun hi in rin ni na ei bazar ni ni lentin chu ti no chu dor hai khom khar wonga atam thei ang mi pui fe khom dinga e real lesil dan ani ni pusang len koral khom tong trai ding na hongani palal man len zo te tong trai ding a hong mek si chakotlang memorial hall anong pan mek ani Kehi Reverend Lalmal Som Fairim Kania Mar Christian Forum Haflong Area Chairman Chalaizing Kani Le voiceuna e program ding introduction angdo mi pui reading in lang tar lang lang no ma hi program hi mar na ramle nam ta dinga mi pui tong trai na ti thu pui ania voiceuna na bikin headquarter Manipura in tokin Mar Christian Leader Forum ha in tokin in retirna lekha nge ya zikin elo muwa chu Haflong area Mar Christian Forum in din talayin chu ngai chu mo phornan mung peka mar khu tina voisun hin tong trai na ni mangdingin tarik le ani khu lalpa na mi throi thlung len e pathin ko me lom thum sin la chu ru chun forum an to kain ritir nei dong danin dar so man to kin dar khat ti ni sin la khom abigin dima hasaw NC Hills ting panga mar hai ta dingin voisun hi headquarter tak Haflong bazar ni ani lein dar som kha har samet dingin ritina lein troi tu hai chun ngai tu na thuk tak nein ahun hi dar som pakata son ania dar som pakatan to kin nei to ma poti fix atop ting no ani ti chu kalang ritir ni sin la in voiceuna program hi Haflong area chawne lovin hilai hin Haflong area Mar Leader Forum ti khan Mar Christian Forum ti khan mol hoi sunga ko ran tin le bethel le hun veng hai khom ahum wonga chung hai chu hi takain thang seng ding an ritir na pe kan ya chu ro chun NC Hills rama mar kho hai harang gazaw ting khom ni sin jinam valley ting khom ni sin chun king ting ma hur ting khom ni sin la in ritir na hi thondar wong ania local chen khat le khu chen khat chun program ani nang takin an manga chen khat ruk chun an ni rem chang in zana dam mangding in program hai sim ani ti chu in ritir na elo dong dan ani chun voisun in hi taka hin
mi pui ing za mai fe khom ding ei la hril theino ni sin la khom tam tak fe khom ding nei hangin bor saya chu zara chun hi na tong trai thu pui hai khom project tora kap kain chun voi sun hin thrui tu dingin ya masataka devotion lead dingin ke Reverend Lalmal Som fire him ding kata kazo chara Reverend Samuel ama in tong trai hun khatna ming throi ta chu zo chara Reverend Samuel Lalring thrik ama mi throi no kata chuna top taka Reverend Banlal Sang khop thongin chungchun kan hun hai ei mang dingani pathin mal som na chang dingin dit sang na kan hlan cheu kalwami ta so ma kin ta ei chunei na in area abigin ei ram sunga ei pangdan ding tin zingar so pakatan tokin chonei ta atop ting chu limit sim ta da lei etia chu lei chun voi su ni ne ko ani ai bo saya bo tu chen kan master hai khom ya un thei long ta program lo english la lo da tam tam ei ki ri ta poya ham ti ro ro le ne yang pri thi me lai ka thel ting kon un veng ting khoi the chu hung kan ta an tia chung lai chun in thei te nai lo dong it un veng ting pa nga ei ko han chen kat revival crusade lo mangan mong lein chung hai chu ni kan hung thei no ting ani a mi lo chu tong chai na bun tak chu ke ni komin kan lo pang ve ding ani tin thei te len ka ma lo mo mai ham tak zetani ting chu tu tan ting kan ei chu tu hai tuin pakatna ding Reverend Samuel Lalong ka ama in yung choya ta ama choya zo ka le tu ta yang tuang kim chun trong trai tu pui ik kilai hin ka kai pe ding na ta ni tu trai da han tu hai bo ko lang ni pui ko min to swa kima ai in hi e ngai do ne ko lang na chun in tak deu no di man ti chu ngai dan cho a e no ni tar de ni chun ko i hom ai ta wala ko thole ki ko sun na na chun apoi na no ni ka ana nam ping ani le kan bi in bi ka e han ta no ni ka e ko na san tak e da ne ra se le tu rin Reverend Samuel Lalong sa Hiel wal so na chang na kun sam latan ting da ne ra se mai lo ni ro se lo in chigai ta ama sa ta na dingin mani mi mal sing su tu ka choi ding apa di na dingin nam anga pathin pe ei bo sumna setana mangru ei ti resu thar ti resu thei der lowa tang ni ring tu seng seng raya puina ei si le sim dingin pathin pu mai lam ding ei ti hingai pathu pe su tu ka choi na trong trai la masat ta
Alpha